Hello guys, bakunzi ba Fresh TV, twagarutse kugira ngo tumwe tubayagire ibijyanye no gukinjika. Uyu munsi twumva kubabwira akandi kantu donc kameze neza ga recette. Murabona ibikoresho bitandukanye, ibi biza kuba bigize recette imwe. Iyo recette nayo iza kuba yitwa ginger beef and veg. Ni mu Cyongereza ariko dushatse kuvuga yuko ni beef cyangwa ni nyama iza kuba itekanye n'amaregime cyangwa n'ibibogaboga mu Kirundi. Rero tudatevye twumufite muri mise en place tugira ikintu kimwe ku kindi cyo dutangura kuja mu kazi nyezina. Murakoze cyane, karibu tubandanye n'ikiganiro. Rero recette yacu iza kuba igizwe na beef no musoso mwiza. Turaza gukoresha soya sauce, turaza gukoresha ail, dushiremo carotte, turaza gushyiramo poivron, dushyiramo oignon rouge, turashyiramo courgette, tongera dushyiramo isereri zacu, turaza gushyiramo ibirungo kugira ngo test cyangwa bibe marine. Tuzakoresha ibirungo bitandukanye, turaza gushyiramo curcuma iyi ngaha, tongera dushyiramo paprika, iyi turashyiramo poivre noir, hanyuma turashyiramo gingembre ayo twise mu Cyongereza ginger. Donc recette iza kuba igizwe n'ibi bintu byose hamwe. Ibi rero nibyo biza kuba bigize recette twise ginger beef and veg. Turiko turakatagura courgette yacu muri ya mise en place tubabwira. Turakata juste epesere ntonto ko legime zacu mwaza kubona kuza kuba zihiye. Na carotte turakata muri ya sauce nyene juste bito bito. Turimuce mise en place. Turabandanya gukata les oignons. Izo murabona ko tutazikata ibipande bitoya. Murabona byose turiko dukata parti zigenda gusa nk'izingana bivaye n'ikintu cyose ukibona. Tugomba rero tuje kuri etape igira kabiri. Tugomba tugire icyo bita kumarina ibintu byacu. Turashyiramo juste soya sauce, juste nkeya, hanyuma turashyiramo ail nyene ndani, twongere dushyiramo gingembre kuko recette yacu mwumvise izina ko rihagaze kuri gingembre. Rero gingembre tugeze kuza gushyiramo agakwiye kugira ngo umuntu aze kumva by'ukuri ko karababa. Turongera turashyiramo curcuma ni jaune, tugomba yuko inyama yacu ibirungo byose biza kugira gutekwa byamaze kwinjiramo indani. Turashyiramo encore poivre noir. Aha ku bijyanye n'ibirungo ni ibi. Epuwi tuca tuzimaza niko navuga kugira ngo ibirungo byose byinjiremo. Nako inyama zacu zitanguye guhinduka tivo kiza kuza isekure isa neza cyane. Rero tugomba tubandanye tujya kubishyira mu ipanu. Turagira ko directement
n'amavuta n'inyama ko nje tangura guteka. Baniva twamaze kwatsa cuisiniere yacu, turashaka amavuta si menshi parce que murabona ko n'inyama zacu sinke kandi zisepesere nini. Turarindire gatanya kugira ngo amavuta ashuhe ca dushiramo inyama. Turabona amavuta yacu yamaze gushuha. Yabaye badijone kirafata irangi. Sashyamo karote bityo turaraba ibintu tuba tugomba gushyiramo uko bingana, twategura uko bingana. Turabandanya avec le poivron. Turashyiramo l'oignon. Céleri. Aka soya sauce. Just kugira ngo dukore mu gikoni. Murabizi ntawe uteka uburozi, ategereza kubumvira ariko turategura. Ubu ndumva asezerano imeze neza cyane. Inyama yacu murabona yuko irasa neza kamene. Tu vois? Ouais. Turashyiramo courgette. Bakunzi ba Fresh TV, murabona recette yacu tugomba tugere aho isa n'itunganye. Ibintu byose biri bien représenté. Les légumes ntabwo zashoboye gusha zose ngo ziyonge. Murabona uzi ibyo twavuze ushobora kubirokaliza ati iki ni kinaka. Rero ubu aho tugomba tugire cyo bita etape ya nyuma yo kubidressa. Kubidressa ni gushyira ku sahani kugira umukiriya tumuserve. Tout dressé. On dépose. Avant de déposer, donc ushaka ko ndabereka koma ya nyama yoba yahiye. Tu vois, irafise akantu indani ntiyahiye cyane. Ubona ko musi yacu ntiyumutse, iracafise utuzi canke no bita amaraso yayo. Iba imeze neza cyane, apana ko muzihisha ngo zikangatare. Tu vois? Yeah. Move. Wow. Ubu tugomba rero dushobora gukora etape ya nyuma yo kudressa.
Fresh TV notre recette yamaze kuba yatunganye, twari twayise ginger beef and veg. Murabona ama legume yose ari represente, inyama yacu isa neza, ntitwayihishije ngo tuyumutse ko nabibabwiye, yagumanye akantu harimo tuzi uturaso kugira ngo inyama igumane akanovera kameze neza. Byo kurya inyama kamenya amaze kucafuka, ibyangombwa byose wabihejeje ntabwo ari byiza cyane. Rero turabatumira kubandanya mudukurikirana ku biganiro bikurikira, tuzobandanya tubaryohera, nta nimwe tuzokwigera tubasubiza hasi. Ciao ciao.